watinda ta musiaisia wa kisase cha Mutongo TV kilungu ni tuneenanie ni kwacha kiwiyo chaku nikiendee nesa nitawa Jacqueline Binya ina uthocha tuneenanie studio ni naini makwa alangwenda mamukethie mamutavye umo woni wiba ukambani na indi tuyende anonenanya wito niambia naku Bishop musiaisia wa kisase cha Mutongo TV na ukethia yingi ni mumbese muno Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International overseer na the bishop kwa unumete baya bantu bero wakalama bantu baseo muno na ninatunga mu byajaki ndo kwitha kitungu niki na asante tenge ya studio Bishop Madam Faith na kwakwesitwa timwitu muyeni Faith Ndunge kumaka ngundo ngathamia katelembo tunenanye kiwiyo nikicho. Welcome studio na nina mweni unge wito nenda mukethia nenda mutabia umite ba ani mubea muno Jacqueline nitawa John mwaka na tondo Faith wase ni muyeni ni mutangwa ajo mwizi atanga tuinga inge na kwito ni bazanga na ukamba wo wito wa masako kana kitui kana makuweni kwito ni bandu beta wa Lamu Lamu ni basanga ni zaidi wa kilomita pakube ngili mwekuma ilofi kutetua na nyene mwalimu wa biashara kana mbunde asiandu undu matona useuvia makampuni mo na mwaungamia kwanza ela zailite na umateve siona undu matono manda mbeza sio kuna biashara na maundu mamuthembosu na asante ina uthocha studio cia Mutongo TV na musiaisia witu ina kuthocha tunenania niwe watu ina mbai bingi basi akamba bai the way muthenya mwato kana na kuhusu mbai cia akamba nondo iyo kamba witu ni musiona ni munene muno na twinena yulu wa kimbai pe maundu amwe mekika mbaini matailite kwikika pe wathi banduke wa mbai itu kwika wanona unanona lakini be kindu kimwe ngwenda tunene umundi klango ngona mbai cionthe cia mukamba kuma Lamu umeva twitwidikala na kana kindu kitikisio ulalai wa kimisini kila kitawa incest ona wathiba ona Biblia ni Bishop tikindo chailite kwa utambai ya mukamba ninonete makulu maingi asiaisia maitu kulia tunene kinduki na ni kinduki bina muno kunena utonaona mundu mwana ni wo bukiwe na bukiwe ni ithe kana ni yango kana ni anti wisaidha pe ni sindu site unene wa sitanene wa nukwela nina twambia na ku Bishop twambie maandiko mometu yana asante Jacqueline ndo ni kindu chailete ngatwika ningwambia kueleza ke Biblia nzoma miswa ikauswa bana kebe ndikauswa miswa lakini ngai witu ni ngai umenete olalai nesitwa ingi ameta amatha nondo ni oimo na kwa isitwa yake kamba cha Biblia muno isio kenge yetwa ubuku nondo kwanza Yesu ngai aumania osiao na imonobyo nondo no osiao wolalai na kitumi chake kunena ndeto hii nondo thayo withini wa thakame na kimbithe kinene cha ngai iulu wa kwikia wikiko cha kana act of sex ni enjoyment na production na yu ila yoka ya twika ulalai uyetwa ni ngai ubuku kanetha na wivo ni kindu chonekie na chatumie ona Noa aumani ona Syana siake sia chatumie ona kuma mwambelelio ni alama ya kiondo aminoni tamali onde malika kiumoni kithuku changa inondo ulalai wa musiene na wivo umundi ukona ndume ukia kutia ibetisio mesi mekia nondo wake ikakwatwe nithe kana gikakwatwe mwana inya na munde kwa mwaka enda agwite te bosi
nundu nikiende kana ndwithia na wabe ibetisho kieko nundu wa kwithwa nake mume no likeilwa ni muka mwana inya sindu cia muthemba mwitu nake irikanite kindu cia muthemba no buku kibibia no buku nja kingatwika ngunena maandiko nena maingi muno lakini no buku na ni kindu ngai umenete nundu no nenete ndio ila isi muno muikalala katika miao muikalala no minenete katika mia lai kumitwa ile kumia moja chuni choki mwe lakini kila kiu na masia muno ni undu kina kimbithi misini kwito uyuka yewa ni mwana waku ni kiuona nona ningania uyema kwithukisia mwana kana ona ku uyuka itagwa ni mukau mwana mwenu enena si nona uisaithia yu nikindu kiuna maza nundu no nikio no kya ni musi kono Madam Faith kindu kicha ugukanya in families ni kindu kina thina mwingi muno mbaitu na kina thina muno nundu kinvolvia mundu la wiba kubi kwa kumuno na mwana nye for example yuti nengana nge waya kubukwa kwa ithe aibucha kana kake wesaidhi ya mbe kiyambe ya ikiko ambiye psychologically na muno musei loko na musei wina tabia cia mekanilio eno etha ona ambiyo ubuche utwana tuongenza na hindi kiyuka kibika kwake musi kana nikanika siawa na tukoneta mambe yao kabucha ke myake 10 ambi yao na ke 3 ukewya ithe akwa muse wakwende totha ni wonda mbia cia Syana na ke thambia kana aikwatanga na ikeka nyamikanilie na with time ondo kana kuka ya mere kaimite ayambi your penetration na in the process kana wisi kana kayona this is normal so by the time mwana woka wetethela no kona there's something very wrong lakini then wa captivate ye ka akili kake ya mokoni wesethela na mwana onda mana skeke lila wona mundu ukwenda obukanya mbe ethe wa isolate ye target yake yambiye ku groom tene groom tene akabetanga inya akabetanga Syana inya naka akatiwa nake ebaya eweka so ila kana kaka ko kakatwika jwe kambi yo ukwe kaitabye inya already ni ka isolated kayeseke ambiye bana kemino kelelia nake ithenundu timu tumanu ona wona munambo predators undo sikanasia si target sebeki ya shua weweka isolate yangi na ka isolate nyako koti weweka kwa yuta kesi mwe tata babwo wayo isolate ye muka wesethela muka palawi mukona already ni wawetete ko yote ni mukibeti cha kwa hii ni mwisi cha wokie kibeti cha kwa hiyo nyona nena sindu imwe onelengia nangweta ni Syana na mbui aimbia ya Syana ni kayo koma mbui so that now is preparing the community that elao so weta wasi na wewe siju kibeti cho kecha tabgecha sie nyena kwa na ku ya nuko maana mbui na isi okoma na mwana akwa manyeze nona ndo kabala si ambiye ye wambe yombilila so we said the no isolate wana ndo na mundu wikate we said the mundu akuniekelelo na wanena ndukewika elacha bikwa kwa chief kana ando manyumba 10 kana chao mutumie ono keye kake balabe mwana akwa kana ku already we sineka nika intimidate we kayundo kanena you ela chief waka on board na kwa kana nika threaten we saingi ona akakwata atonesia kabyu kondoloni kana kukayoka kayetwe no yegwe na ju chief ikulia na ju kana kaina nena ni saikata so ona king twini nasia patomeka let the law even change because the labeke la twita circumstantial evidence elabo ka incest kana rape kana kutuili utukasia mwana wanganya no rape iwe na tesisie kila kana medical examination ukezethela it's valid in court of law lakini nao nundu masia kana kukewete kila kekikie and you know it is trauma ambi yata akwiki yata na inde bayoga alama lawyer na moi ona mama tetha amena te ni wonga mwake simbani na inde lawyer wambe ukulia ndabye chukina kina ulikilie kita wata one ko peangi ubika ona muyubika kwa ma lawyer ona muyubika kotini kithelela musi mwana ni wa gutabanya kithelela gumusi uka mainena
kithire la musio isa ethia ona mwana osu ndathi mbe wa bunundu already the community ni kumutetea nyeta musino kila na athi kwa chief ya mbosi oko bala musi chogo kulo esi oko bala makanene so I don't know Mr. John ni chao tutona what are the signs ukesaidia nukuona hii mundu ndo kwika ndo ukunena nyana mwana ndo ku behave towards kibeti chako ndo ku behave towards even the brother and the sister isi hapenia what are the signs ukesaidia nikenda ukana ba zeno tinzeo kindu chambe ni ndoni muno kunena maundwa na ni mongelekete ni maingi na saingi tuona kwa mutumia kanethe wakana na tuyo na kana kake litu tuyulwa pia ni usisia kibeti na kimwana mundu sindu isu pia siobo na muno ndana mboga kwa science ila sitona kuonethia kana kindu kiki pakube kwikika kana ikikika ni sindu iteke usisia matukune yu isaithia yu imwana ike otwana ona seala matwanite masiase sindu sita pornography muno na ili kamesi liane mo na maisha aja visa sia Syana ile kaulala yusu na wisa idhi yu ni chali kandeni piu dheni wakili do demonic wisa idhi yu ni ebeba yonzu evogu kabisa na yali kamosiosu na mapinda mengi ukatia wisa idhi ya family su idha adina laini weka singo vogu taisu na yu kindu saini ambe ni kana mutumia ate unena nyana mama au kesaidia ne mayange wana mukesaidia undu matona kuya Syana sio ni saini ya mbeka na ne batona kumela kindu kitekeseo yuko nongida pena very nice conversation between the husband and the wife wala mwana waka musie yomwe yenge miabando nende to dadi nende to mami mwali to kwatania maili to kwatania kabisa okay kana ukaisaidia wona kasaini kana kaka ke unena na nyaneza peka problem wona kana kaka te unena neve peka problem tutuambia hapo na yu watu amina kwambia bu ngewasi ambia kuewa nituma na kana peka induka tukambie kwikata hii kumela na indi ndusisia mwikile wangwa ninya wa Syana kona na sia mwi wake ko na zileta ile na ithe wa Syana kukaobete ataulo na ilie na hii kuoneka kithui chake ni Syana isu ni saini ya kanani peke ndumenda kuonanya na ni hatari muno na yuko ni tailosi ya sindu ina muno sindu isumelela onati kumi ndo ni kijijini ko musi ukamba muno kwanza town nigwo kuthuku muno nundu pa hivandu bakwikala on the mekala kasumbani kanini na makone ka mea thei na bisa ithia ona angini ne kwanza pe mundu ngi unangelea asia makoma kitanda kimwe we na Syana ile nundu economy kitanda ni kimwe pe Syana pe twili na ninya nethe musiaisia ndu siokete ndo kadibasa namba yetu ya SMS ni ile 395 na Facebook na YouTube kwa Mutongo TV/FM. Mbinya naona na mtu umunzi twinania yulu akipita wa incest kana ulalai wa kimusini between father and parents and children brother sister ulalai wa kimusini atuna the break bishop twende no kadia kana kiluki ona ibinda nonu iwa umanigo ni kiumo lakini bawe angi wana mundu kwa maundu muno kwase tunenelwa boy child kimwana kwiza kitambo eso kilame asinini kibona nona ni yango kana ni mukao wango kana nini kiona ona soso ni amone umeati ya Syana sio nukwelo kitambo ni momi ya sia kitambo eso kilanene mwana oso na saingi atona ngwa kwa chiwendoka yukilangu dena jakiti idi break ni na wete ulua
kila kiuchangia muno yolo asindo nei sainge nendo na Syana ndo akwithwa ti more traditional ndina leo bo tradition na ndwethi ya tradition na ibinda idate nayo ni okitana nondo we watie ithe aku aikia yetu Syana siake lakini yugele tukae kauma ilobi na kaendete na ilangwa yu wetu na yo athi wake ndo ambe kalanga na tata musie umusia yesie wethi uona tabu musie na kede tweka kathi obuba mwaki kaibuba mwaki kaikuna ma ithene na metho nden tigila linda aisisia ayo meche muthina wa mbe wa keli ona itho na tupesa twa retire kele tukweke oya na yela ke izone wana tupesa twa retire tondo tusama kato yo kaete kasama uwe na balance tieta atandia utunge aje ikala balance lacha kindu bana ketwi town Masako town wote pala town yeba kubinene no yosa taxi ye kwete ndokoke na motorbike leo ko bidanja kikana ku nekaendo ako nundu be ulala yumwe witikilanite uyakeli to edit omana nobe ulala yungi no tradition ya ikuchangia ukethia no ethwa ni muka mwana mwenyu atiwa ni muome ndwithia eigwa ta wina right cia kana ailite ko mwanake either ni mwana inyomwe kana ithe ulawe bakumi na yu atumia njaki yuti onena atumia ingi meko ya mesie matieto na aka mwana inya mwana emetiwe ni matwikithisie aka mwana ibeti na nicho kuwa Biblia yiweta obuku ino obuku na ndibo onangi wisaidia mwitu asilie nethe Syana wisaidia musisi wasiyo Syana asilie ndia mukakula na sie chao nacho ni kiumu mwandi lakini nitunena muno ba bishop na itu ya andwe ndio udhengia nena mwana wako nena na mwana wako bana tuisio kangi tukamea mwikathengia ne muno no kona faith twailite kwambia utasiana kuma banundu nundu ni twenda wailite kwindwa we close na mwana wapi nundu danger sio kaba amusini na umalanza peo danger ni how close is close ni relative na kila wale kulia maadili alawo uistilie tekana kakumi mamu not even biblically peo kila Biblia yuko ke play weta we musiai kila utabasia mwana waku elike ni chao we as a person na mebaka eve akundi museo enakuya kibindata nena omutongo itwa nena obo wa family values netasia kana ibinda yate ne onandwa kethasia eve amweme unakuoko lakini matuka yona mundu aihaga father in law ona me osonga pamwe makeka TikTok imwe na bendova ukona ile nuju na muka mwana nuju ajikanga unakuija sabia seve na ipa sai bendova imyo ukusonga ui tonisi unoitonisi dueke aya ne wacha wikuna chumbe wa na ni chadima yulo ni chuthela ona jubangi tobikite level ya kuvitu kwa akili nena musi akitheka na moja akitheka ndiko maana kindu kila matsiani we ona makekata na I'm giving a very practical example ya nguluwe ela ya bukua tase no kubukua ni mwana inyaka na nize twana tuyeka na tuto ndetoka kwe akatulea ukezeze la ndonja twana tu we iba yote we kuliende nguluwe yako ile yako nja twana niki ile otonja niki nundu ni kwiwe ndakamele likile mweni ya watiyo ya ile niki nundu no kwenda otila continuation yake kochuki kikaende nundu igini ndakame seldikandikanite kele ona kengine kola siani nini no angolia mo bakaniba kana kaku ela kana kaku kambe ya uthamba na wona kana kane ketondelelia kithambio ne kethambia kanengai mebaka plaka ona mume uthambia twana two mindo for example in Uganda kana keli kathamba wani anti yako akakusitie
kamindo ketho kakelitu nako kakamwana kakaikusaga isutio incest ya muthemba wese they like na kakako kekiwe kiko keka nini so nuwe waile kulia mwana wakwa ni mutrain hata mbe ya umemeto tabia ethe aku wakomana na kokona ni sunde wendo zikiza tuthungu totubikete ba na tu ya ume ya na mo mesonzo ono ongene wanena abantu ajasia ai alika gedambioni asiete twana twile to batha twile ayaka nungi ya tusuale akulwa winungi ya asia nendoma na tubikete thikaba nikana wike hata so it is you to know that any person is a danger to you regardless of wanondo mwenye ona aka mundu mukatu unaona I trade South Africa ayazi anda imagine kana kake kaibunde gwa kubukanya ni mondonge ni woko ukabundisia kamwana ke miaka 13 kamwana siondu kukise yani undu kukisia na waundu kuika wake betikene tako jana ndilamu so we say the kwabweka na you etha no kabundisia no kuyo koma ika na keke nda komi yako akakona si akake awika una ugiko kila kebo madidi maitu ni to erodite nondo siana situ twasio satene tokaitwa kiuni kisenze tio mundu nondo unoka kuyasiana siaku twendete kukevya andi fulani tendete kukevya andi Jacqueline kana twendete kwa angomwaka ene vese andi Jacqueline na yetu yasi uyoka wimabulanya tuyatuka majako atila itola tomande kwa tu mbambe ndova isusio one kazi ni wo eventually siana isusi thisi ibukanya nokona mapwanite ninge tulikana la issue ya tona tio wania yetu kama mwana kenda mwitu anakuru na twanie nela kujengi yatu umweka te wo yeseyo asia wewe imundu ngi wenda kopituka ku nikinondo asia imwela monie na bendo ingi utondono kasisi okevela ndo inojo ina leo mebetanganya ando aye meumithia kindu nengi siana situ they are completely independent tiondo twasia ye waya mundu kabicha miaka 30 umweya maybe ko bandu makathi na weze wa menda imukathoko meilo viena nondo mutio ne bilibo ena numba enda imukeka la inombe mwe tikati cost kwa kasi aye kwa brother na sister na myate uyese ya brother wa mindo mwana none mwito ibune nyamo uitandeka mundu ayizo kuya ti mwana tio nganya by the way Faith ina point bubu na mosese witu monde wolene witu ni very sensitive na ni wa kila mundu nondu touch kila mundu na nitwanena yulwa the signs kuthengiania mibaka yailite kubika ba mwana nuni wabukwa ani woka ni wakutabia weta musei kana onendu ndanoka kwa kutamosei okakwa kutawi hango kana we neighbor wailite kosa hata the first thing nundu fe psychological impact mwanosu tamboko kunenya angi wamba ukunwekopi ukakudwa wikite hata wiki hata nokona wendete balabe manda cha you tondo maundwani sensitive na ni yumo nilikete misieni na misi mingi ne mianange ku yumane kana percentage nene ya siana situ me under trauma nene muno na mapitite kana mesilite bandu batepa sio you either mundu akoka kana gakoka muno ka kelitu ka utabie kana maundwani nikiwe ninganya na nikiwe ni mundu ola wiba kube nakwa piu yukindu chambe we ola utabua withe we musiai withe wake kana ka inya wakana ka brother kana wanko o mundu yote uko utabua kindu chambe tafadhali ni kana uposio wambie ithukize kana kau ndukethe na mituki ya ukekisya ndeto mbomu kana kuthata mana kana kesilite bandu bathuku muno nakoka chau kaimanda utefi kwa ukethukize wamina ukethukisya tafadhali sisi kana manda nzia ya ukaprotect tumia uwe ona Biblia yetu ya twekale na ibeti situ kana na jamii situ na chau na uwe na akili na ngainu tunengete uwe na kananga akili mbingi na omanekana ka siana yibi ka miaka kenda miaka 10 mena information mbingi muno na imeze sindu hii na no umuzije metho kona udhu tayari ni wesilete a very tough situation kwa ukindu chambe mwithukisye na mu protect hata ethani kana ka kelitu
itaninya kana wite o mundu me related umweleze kabola na do find time tafadhali either we mundu otethio kwandu a find time wisaithia ndanena na minya kana no anko wake kana anti wake wivo ni kana munenge some support na no nginatimane kana pena na support ingisi ya serikali kwa mashirika mbalimbali mauthethe esi unakuwa na ikundi siendete ngina kijiji sitona kuthethe esi medhukiisie mwithukiisio onetha ipatoneka ndu mtu wa sukulu kwa mwalimu wake na we maelesha exactly nikana wisaithia pia maina muembarrass nundu there has been a lot of suicide nundu wa embarrassment ya incest mwana yambe ya kubuliwa no ngelondo mwaka wasia oho wa kana koko kunenga report isu mbe great confidence in this child muyeni ni netikela kila ndokamudauti bizibe andu ayakweki yata na ndokende unewe description yake la kiendeleye ukakula we akweki yata na niwe sibe kindu ki mindo wendo kelelo ndo waweta ona kana kabisi kabuketwe tasi nethe kana ne mindo wezethe la kindu chona ndwese wekelesi yata nondumbe I believe sex is so private that kene kindu wekwa ni mundu not trust it or not as we semba ba aya nacho kiveti don't protect your husband mwene abucha mwana kwatane na serikali ndukende kwambia kwasia ithe wanganya kana ukambia ida utuwe mwene na gather as much as possible evidence ya mwana oni muvuche either ukekethwabe abantu be spams wose kana nundu technology ndio ukondo mwa mindo mwako kuweta technology jibo maimasisi spams ni sio kopu na mindo aya na kele uvucha ni contentious wana kana kabuche nikabuka gwana ndo bakube ainge in the family wono be umwe be onge na be onge na be ange ona Syana sisi oka bishop pia ndu umeobuchwa mundu muima mwana uni wakuye ni watiwe bubu brother in laws mayoka maiko yes kila kindu ngweta yunja kibe kindu twaidite kitu unena ni kindu ona kitono kwa masaa maingi ndo pia no ni kesi na ndo iye ya nyinya wa kana keletu atumite keletu kwa brother wa mume ni kana eso bucha ni kana abucha mayebo fidia yani kindu ni kiumo muno nundu ni kwa nyamusi onangi ni masatani kana ni kwa uyu kale tugumanya kana ethoka tumwani nyako ke personal koko bucha mundu nande ready mwana onda beta Ezobita. Na duni wisi kindu chosenyo elioni yange wana kibeti chako. Na ndiezi kana iduko na sindu hiyo mundu chone. Atuinena ubo wa 1980s ibindaela ukimu woki. Ukimu wake kamba uwe itawata. Modelo. Ila wambei miaka ya 85 tukito. Yu mabindazu tatuwa kundu kuitawa kwa lesi mbaili. Na twai na majirani. Numba ya andwa ingiwe. Family ya andu either mfamberuka na muonza na andu asu onthe Syana kibeti uncles makwi onthe ni muthelo nenge naema ni contaminate nikuthiuka na kuma thiukanite mundu la waina muthelo wa mbe aini nyawo bas usenyo ni wabiki okay no either umiche kula wa yaji aye ndio kuye nge mabiki iwe ba Syana sia miaka 12 13 na yumbe wendiwe tai mother is law aituma ndona na mweme mwai message ayinge ya wau topic ino mwai ni mbito na ni mbasa muno na masama itu ni mathela musia ise witu ni kwatia ni wasoma kindu na kutawikana we musi mwe waku ni mwe waku mundu ndailite kukwata undu utenda kwailitwa kwato na waima we mundu muimu nenga nyaku nethe yaku ndaiya na maundu ama usatani tumabetange musini yitu tuko mani chumwa chukingi nitawa Jacqueline Binya mwe ya mwathine